Dragi prijatelji, drago mi je da sam danas ovde sa vama i važno mi je da čujem vaš stav. Gde i šta još možemo da uradimo kao država da uslovi poslovanja u Srbiji budu još bolji. I ranije sam izjavljivao da je reč privrednika i investitora ono što je meni kao ministru vodilja u kom smeru treba da razmišljamo kad budemo povlačili buduće korake i sproveli neke buduće reforme. A nama, kao Vladi, će najviše značiti da se vaše iskustva čuju među vašim poslovnim prijateljima u inostranstvu, jer je vaše zadovoljstvo poslovanjem u Srbiji i naš uspeh. Što se tiče samog poverenja investitora ili ono što kako mi prevodimo investors confidence, samopouzdanje da dalje investiraju, da dalje zapošljavaju, naši članovi nastavljaju da budu oprezni optimisti. Čak 60% kaže da u narednom periodu očekuje širenje i rast u njihovoj kompaniji. Od toga 50% kaže da smatraju da će time se povećati i zapošljavanje u njihovoj kompaniji, a 40% kaže da će rasti ne samo njihova kompanija, nego cela industrija u kojoj posluju. Naravno, ta lepa obećanja ne dolaze bez ali ili preduslova i ovo je lista preduslova i ovo je ono što vam je Zoran rekao, lista stvari za koje pojedinačne kompanije kažu da bi im pomogle da ostvare rast u njihovoj kompaniji. Prvo i prioritetno je poreska reforma, smanjenje parafiskalnih nameta i poboljšanje rada poreske uprave. Drugo, kao i ranijih godina, smanjenje sive ekonomije, ali tu imamo i neke nove teme. E-uprava je nova tema, zdravstvo je nova tema, poboljšanje uvozno-izvoznih procedura i smanjenje problema na granici je nova tema, zaštita životne sredine je nova tema. Što se tiče poboljšanja rada državne uprave, tako ja dolazim iz privrede, tako da znam koliko je to važno. Slažem se sa većinom preporuka iz vaše publikacije i trudit ću se da radim na tome. Ja sam rekla, moj prvi i osnovni prioritet je uvođenje e-uprave i rekla sam da je važno to demistifikovati i reći u stvari da to samo jednostavno znači što više elektronskih servisa za građane i za privredu. Ono što je bila prepreka, ja mislim, svih ovih godina, to je prvo da se nije tačno razlučilo šta je to što su stvarno elektronske usluge koje mi možemo da pružamo i kako da ih pružamo. Mislim da se u tom procesu daleko doguralo, da je sada onako taj proces zreo, da mi imamo prve rezultate. Takođe, ono što nije postojalo u velikom broju slučajeva, to su elektronske baze podataka. Nakon toga, ono što je jedan polukorak u odnosu na to je ta M-government, da koristimo sve na mobilnim telefonima. Možda u ovom trenutku to deluje da nije realno za Srbiju, ali kada jednom uvedete elektronske usluge, onda je to stvarno, tu smo onda već na pragu i korišćenja mobilnih telefona, što će dodatno unaprediti život i za građane i za privredu, jer je pokrivenost mobilnih telefona mnogo veća nego kompjutera, to je nekih 130%, dakle više od jednog telefona po stanovniku Srbije. Da bismo imali predvidivost u zakonima, moramo da se dogovorimo u mnogim zakonima šta su nam stvarni ciljevi, šta želimo da postignemo na neki srednji rok i da onda postepeno to najavljamo i stvarujemo. Mi ćemo menjati čitav niz zakona koji se tiču i PDV-a, i akciza, i poreskog postupka, i zakona o porezima na imovinu, i zakona koji se tiču, ovo što ste već pomenuli, naknada. Znači, suština je da radimo na širokom frontu, da pripremamo čitav niz zakona i da ćemo do kraja godine u sklopu onoga što moramo da uradimo u budžetu biti spremni da sve zakone koji imaju primjenu od 1. januara branimo u Skupštini i te zakone uključimo u planiranje budžeta. Ponovo vam kažem, sada smo ovde. Ne verujem da ćemo imati parametre budžeta pre 15. novembra.
Znači imamo vrlo skraćeno vreme između 15. novembra i primjene budžeta. Nadam se da ćemo uspeti da organizujemo javnu raspravu, ali mislim da je javna rasprava, puna javna rasprava koja traži 20 dana i organizaciju svih sastanaka, manje važna. Važno je da se radi i ona javna rasprava gde ćemo mi onog dana kad usvojimo predlog zakona staviti ga na sajt ministarstva i praktično otvoriti mogućnost da ljudi šalju komentare, primedbe, da se organizuju sastanci i ostalo. Na vaše pitanje na koji način će započeta reforma zapravo dovesti do ujednačavanja postupanja inspektora, moram da kažem da ovaj na izgled jednostavan zaključak suštinski predstavlja izuzetno kompleksan problem. Naime, potrebno je da revidiramo koliko su naši poreski propisi jednostavni za tumačenje, pritom ne mislim samo na zakone, već i na sva prateća uputstva, pravilnike, tumačenja, mišljenja, i sve ono što inspektori koriste prilikom donošenja rešenja. Česte promene propisa nam tu svakako ne idu na ruku, a ono što činimo je i usaglašavanje stavova kroz konstantnu i kontinuiranu edukaciju i obrazovanje inspektora. Takođe, ono što bih želela da istaknem u ovom smislu je da formiramo, odnosno u postupku smo formiranja dva nova sektora koji bi trebali tekako da utiču na smanjenje ovog problema, a to je formiranje sektora koji će se baviti isključivo uslugama poreskim obveznicima i koji će voditi računa da minimizira, odnosno da eliminiše kontradiktornosti u postupanju inspektora, odnosno dovede do jednoobraznosti u tumačenju poreskog propisa. Takođe, formiramo još jedan sektor. Taj sektor će se baviti koordinacijom postupanja filijala širom Srbije i jedan od primarnih ciljeva te jedinice biće usaglašeno i efikasno postupanje na terenu. Mi smo razmišljali o tome na neka 2 ili 3 nivoa. Jedan nivo je da u nekim složenim zakonskim propisima napravimo detaljne i lako upotrebljiva pravila koja će čak biti i kompjuterizovana, da mogu lako da se koriste. Znači da se objedini čitav niz pojedinačnih takozvanih podzakonskih akata u jedno kompleksno pravilo gde ćete moći da besplatno ili uz minimalni trošak to pravilo, program skinete sa sajta ministarstva i da vas on vodi kroz sve detalje primjene, recimo zakona o PDV-u i ostalo. Drugo je pitanje da razvijemo kapacitet od ministarstva do poreske uprave u pripremi zakona, prikupljanju svih ovih primedbi koje vi s pravom navodite, sprovođenje toga u izmene zakone, sprovođenje toga do realizacije sa jedne strane, a sa druge strane da dobijete onaj balans između primene zakona i diskrecionih prava koje su na poreskim inspektorima da pravilno tumače zakon. Tu mora da se promeni mentalitet. Znači, ljudi jednostavno ne žele tako lako da prelaze tu granicu, da diskreciono određuju, recimo, kolika je ekonomska snaga poreskog obveznika i da na osnovu toga, recimo, reprogramiraju poreski teret. Ja sam čvrsto na uverenju da to treba razdvojiti, da drugi stepen odlučivanja, da prvi stepen i prigovori na prvi stepen budu u celosti u poreskoj upravi, a da onaj deo ljudi, tehnički deo koji odlučuju o prigovorima, bude izmešten u administraciju Ministarstva finansija, tim ćemo osloboditi poresku upravu određenog broja mesta koje možda bude popunjen pravim inspektorima i moderno obučenim inspektorima, a da samo sistem menadžmenta i upravljanja tim procesom bude određen od strane Ministarstva finansija. Priča o zaštiti životne sredine je jedna od najkompleksnijih stvari koja nas čeka u narednom periodu, pre svega sa aspekta države i otvaranja poglavlja 27. Ako igde postoje toliko velika količina problema, postoje u ovom sektoru. Tu je jako veliki broj aktera, poput privrednih subjekata. Imamo isto tako kao i ovim situacijama gde su moje kolege govorile, imamo i lokalne samouprave koje moraju da imaju spremnost da u ovom segmentu iskorače, ali tu se postavljaju dva ozbiljna pitanja. Prvo pitanje je stručnost, odnosno da li postoje ljudski kapaciteti da odgovore na ove probleme, i s druge strane onaj najvažnije pitanje svih pitanja, a to je pitanje financije. Ova druga stvar koju ste pomenuli, a koja je jako važna, gde imamo
jako veliku različitost u primjeni postojećih propisa, odnosi se pre svega na pravo da se naplaćuju različite naknade na lokalnom nivou vezano za zagađivanje. Tu u stvari imamo, mi to moramo da uradimo kao ministarstvo na pojačanju odgovornosti nosilaca lokalnih funkcija i njihove edukacije. Jednog prostog razloga što ukoliko imate pravo da nešto uvedete kao naknadu, a nemate kvalitetne korektive u tome, vi možete da odete da vam to bude izvor prihoda da biste kompenzovali neke svoje nedostatke u funkcionisanju. Oni koji iskaču iz ovog okvira moraju biti sankcionisani. Mi smo to primenili već u delu koji se odnosi na poljoprivredu i morat ćemo u delu koji se odnosi na životnu sredinu, od pravila igre moraju da se poštuju. Vlada je pre 2 nedelje formirala jedan tim, sastavljen od ljudi iz ministarstva, iz fonda i svih onih koje je neophodno. Za te 2 nedelje taj tim je već obavio razgovore i sa republičkim stručnim komisijama i sa strukom, što je najvažnije, i mi smo sada u fazi gde su oni rekli koji su to lekovi koji trebaju da uđu. Mi nećemo s time da se zadovoljimo, mi sad pravimo prioritete, odnosno raspored do 2020. godine. Hoćemo da budemo krajnje korektni prema svima. I onim ljudima koji hoće da uvedu te lekovi, prema našim pacijentima i prema svima, imamo toliko novca, idemo na inovativne lekove, ove godine će biti ti lekovi, 2017. ti, 2018. ti, tako da se to zna. Sledeći veliki ključni korak biće e-inspektor, dakle jedinstvena platforma za koordinaciju svih inspekcija u okviru koje će i biti urađen softver za analizu rizika, tako da bi sa manje inspektora, odnosno ne bih svakako smanjivali broj inspektora, u ovom trenutku već ih ima malo, ali kako bih više pokrili sa ovoliko inspektora. I ono što su bile i vaše preporuke, a to je da idemo na analizu rizika i idemo da iskorišćamo inspektore za one privredne subjekte gde postoji veći rizik, a ne za one za koje znamo da su tu legalno u poslovima, pa pokušavamo da nađemo neke detalje koje možda nisu okej u njihovom poslovanju. Ono što je novina je da je Poreska uprava u ovom momentu oformila, pored pomenutih ovih operativnih rizika, jedinicu za strateške rizike koja objedinjuje pojedinačne informacije iz ovih operativnih rizika i određuje strateške pravce delovanja Poreske uprave. To je jedna novina koja će doneti na kvalitetu i moram da kažem da zapravo Poreska uprava je zaista i pre Zakona o inspekcijskom nadzoru radila puno na analizi rizika. Koji su kriterijumi koje upotrebljavamo, odnosno primenjujemo? Ima veoma veliki broj kriterijuma, ali osnovni su veličina poreskog obveznika kao i promet iskazan u PDV prijavama. Pored toga, postoje i niz korektivnih kriterijuma, kao što su delatnost koju poreski obveznik obavlja, učestalost i rezultati prethodnih kontrola, kašnjenja u podnošenju poreskih prijava i tako dalje. Apsolutno sam svestan problema koji postoje sa veterinarskom inspekcijom, koji postoje sa fitosanitarnom inspekcijom i onih stvari koje onemogućavaju na kvalitetan način da dođe do, u ovom konkretnom slučaju, izvoza određenih poljoprivrednih proizvoda. Ako igde država ima alat, ima u inspekcijskom nadzoru i ima pravo usaglašavanja, odnosno uspostavljanja bilateralnih sporazuma ili multilateralnih sporazuma sa drugim prostorima oko omogućavanja trgovine. Imamo obećanje za donošenje ovog krovnog zakona o naknadama i parafiskalima. To je važna stvar. Ta materija mora da se uredi. Videli smo da je to pitanje na vrhu liste prioriteta. Takođe smo čuli od ministra Vujovića da se planira gotovo izmena svih zakona koje se odnose na poreze. Obećanje je dato da će to biti dostupno za javno komentarisanje. Rekli ste da biste to stavili na internet. Mi bismo jako voleli, naravno, da i privatni sektor bude uključen u komentarisanje toga.
Takođe, ono što nam je vrlo važno, što smo čuli od Ane, jeste pitanje, dakle, i governmenta i m-governmenta. To su takođe stvari na kojima insistiramo. Imamo sada, ja bih rekao, po prvi put i našeg ministra u vladi na ovu temu, prema tome, Ana, imamo ogromno očekivanja od vas. Takođe, istekli ste u tome da ćete raditi na usavršavanju i primjeni i softvera kod ovog zakona o ovom krovnom inspekcijskom nadzoru, to nas takođe raduje. Raduje nas da čujemo da će se mnogo više i dalje pažnje posveđivati u poreskoj upravi, dakle, ovom delu koji se tiče analize rizika. Takođe, jako nam je bitno i važno to o čemu ste govorili, a to je da ćemo imati dosta treninga i da ćemo potrošiti pare na prave stvari u poreskoj upravi, a to su treninzi poreskih inspektora. Takođe, ono što je bilo značajno jeste kod poreske uprave jeste da će se formirati novi tim ili novi deo, novi organ za jednoobrazno tumačenje. To je ovim ljudima od izuzetnog značaja. Takođe, ono što je vrlo značajno jeste ta novi deo u poreskoj upravi koji će biti zadužen za koordinaciju rada tih poreskih uprava, da ne bude da se o istoj stvari misli na 150 različitih načina. Što se tiče Američke privredne komore, u njoj ćete uvek imati jednog dobrog saradnika. Nikada nećemo predlagati stvari koje su, što bi rekli ovi stručnjaci, tailor-made, koje samo mi ovde izmišljamo u Srbiji. Trudit ćemo se uvek da ti predlozi imaju veze sa onim što je dobra međunarodna praksa. Dakle, želimo da budemo jedan dobar sagovornik, koristite nas koliko god možete, a naravno mi ćemo takođe, kada stvari nisu dobre, truditi se da budemo i objektivan kritičar. Hvala vam još jednom.